Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in kafatil awliya syuhada was salihin aynama kanu wa hallat arwah min masyarikil ardil magharibiha bari wa bariha. Rasul mu'allif hadal kitab al-Imam Zainuddin al-Malibari thumma ila ruhi الجد عبد الله وزوجته ثم إلى روح الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Rasul hikmah. Faslun. Fil liwat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an faslun utawi ki ana fasal. Fasal fil liwati kang tetep ing dalem nerangaken liwat. Liwat nika jima dari dubur, lebat dari jalan budi. Akhraja ngetoaken sapa Ibnu Majah. Akhraja ngetoaken hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wa Turmudi lan Imam Turmudi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari saking Sidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala dawu sapa Sidina Jabir qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Inna akhwafa ma sak temeni luweh kuatiri perkara. Inna akhwafa ma sak temeni luwih kuatiri perkara akhafu kang kuatir sapa ingsun. Kuatir ala ummati ing atase terjadi ing atase umat ingsun iku amalu qaumi Lutin kelakuane kaum Nabi Lut. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bareng sepaling ekebeteragi benengko cek sampai area terjadi dekatang umat yang kibaneka cek sampai umat peneka ngal-bengal ngelakonin sebagaimana ummatah Nabi Lut alaihi salam. Umat Nabi Lut ni ka bengal ngeliwat bener ngeliwat etak ngeliwat pok ngeliwat be berarti napa ngelakonin baik binin nah atau orang lain pada hukum tak oleh. Walaupun binanya tibi tapi binanya jalan yang dilebat dubur tak oleh. Nah umat Nabi Lut ni kepaling seneng tujan dak dubur. Kisah yang pacat benelan jalan ni pak. Ya penyakitan, sejelas penyakitan secara medis penyakitan. Secara medis kepenyakitan, tak kesehat. Ini kemun makin osom istilah LGBT. Jadi di Indonesia ini pun mulai beda kelompok-kelompok sing ngak nikah, golongan-golongan laki pada laki ini nyamana LGBT. Kemah ada tak turun. Can bukali adab enggak adab Nabi Lut.
Kemah. Nek orang-orang liberal ngak ni bahkan cerita-cerita dalam Al-Quran senyerita aki kaum Nabi Lut aneka yang ke cerita palsu Pak. Cerita-cerita seneng Al-Quran senyerita aki dek rema kaum Nabi Lut aneka yang ke bi orang-orang liberal ngak orang-orang se banyak pikiran-pikiran se bucok neka. Neka ngaranin cerita Nabi Lut sebenarnya Al-Quran neka cerita palsu. Tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dipertanggungan jawab keotentikannya encan. Jadi cerita Nabi Lut seneng dalam Al-Quran neka yang ke cerita palsu. Naudzubillah. Karena gak dinto neka ngaji sampai terjadi dekat anak-anak kaum panjenengan boleh beda istilah makin kaum gay ini kah kipada laki pada laki seneng pada laki pada laki. Nabi Lut dia terus nasihati dia kaum selalu menasihati dia kaum sampai dia terjadi dekat azab tining Allah Subhanahu wa taala. Dekat Allah taala beri peringatan beun kapi torona azab bila beun terus menerus keadaan sekada jeriah. Nabi Lut tak putus asa terus menerus ngengaki. Sehingga kaum Nabi Lut ini kau nantang dan Nabi Lut. Jajal berdatang seksa mun pacet sampian Nabi. Mun pacet bener ocan sampian nantang umat Nabi Lut nih. Padahal ini keperintah Allah Subhanahu wa taala orang ni ke oleh akabin tak oleh akabin laki pada laki soleh akabin antara laki dan bini. Nah, ini ke paling sepaling yang ketako bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terjadi ketang umat. Inna akhwa fama akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Paling kebeter aking ko cek sampai tang umat ria nera umat Nabi Lut yang kibanega kaum Sodom. Neka Nabi tak salah kaum Sodomi neka berneng Yordania. Saat peneka Nabi Lut yotos tining Allah Subhanahu wa taala dekat kaum Sodom neka. Kaum si paling keji, kaum si seneng melakukan kekejian, fahsya, akhlak rosak. Nabi Lut datang memberanikan diri karena perintah tining Allah Subhanahu wa taala untuk ngacak dekat jalan-jalan saya ridhain tining Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar nih cerita Nabi Lut nih saya jelas. Sampai ini terjadi dekat nak potoh kauluban panjenengan, sampai terjadi dekat keluarga kauluban panjenengan. Termuka pada selamat kapi. Amin Allahumma amin. Wa Ahmadulan nyerita akan hadis sahih Imam Ahmad wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Rupane hadis la'anallahu sab'atan min khalqih min fawqi sab'i samawatin. La'ana ngelaknat sapa Allah Gusti Allah sab'atan ing pitu min khalqihi kang tetep saking makhluke Gusti Allah. Dan laknat min fauqi sab'i samawatin saking dukure pitu piro-piro langit. Waraddalan balik-balikaken sapa Gusti Allah al-la'nata ing laknat ala kulli wahidin ing atase saben-saben suwiji minhum kang tetep saking sab'ah. Waraddalan balikaken sapa Allah al-la'nata ing laknat ala kulli wahidin ing atase saben-saben suwiji minhum kang tetep saking sab'ah salasan ing telu. Wala'ana lan ngelaknat sapa Allah kulla wahidin ing saben-saben wong suwiji minhum kang tetep saking sab'ah laknatan kelawan sak laknatan takfihi kang nyukupi apa se laknat ing kulli wahidin.
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Nasai, bahwa Allah Subhanahu wa taala ngelaknat dari makhluk peneka beda petong golongan. Petong orang ni kelaknat bi Gusti Allah. Patek ni kan najis keng tak laknat. Beda orang yang laknat. Serak gini kah? Kaum sodomi ni kah? Orang seneng laki pada laki. Kaum sodomi. Ane ke laknat tining Allah Subhanahu wa taala. Laknatan kelaban sa laknatan. Laknat tining Allah Subhanahu wa taala wala selaknat tok je dia. Ampun nyokopin dak kullu wahidin nikah. Pas pakuamun laknat elibali tining Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ikutin laknat man utawi wong dzabaha kang nyembelih sapa si man li ghairillahi taala krana liyane Gusti Allah taala. Beda orang nyembelih hayawan karena lain Gusti Allah taala. Gampang mancan makin sesajen, Pak. Nyembelih ajam. Sabok ning gunung. Sabok bebene kajuan, kakana siapa? Nyembelih mbi kebai tumbal. Maleng elangaki apa bahaya, balak, musibah. Bener sini kejaran beli kakan onceng ring tandi. Neka semanfaat. Lah neka hadit neka kadang-kadang bi orang-orang se tak seneng dak hole kebai nyerang orang ngahole. Orang nyembeli sape, nyembeli otabo, nyembeli mbi tak karena Gusti Allah. Contoh no, orang hol je. Nih orang-orang yang tak ada kahol yang gue hadis nikah. Mal'unun man dzabaha li ghairillahi ta'ala. Elaknat bi Gusti Allah orang yang nyembeli hayawan saya tak karena Gusti Allah. Bola nak gue hol. Kang gue hol. Lah orang yang ngaholen nyembeli embi nyembeli ajam ni kayak kau cai laknat. Maksud tu benih seneka. Arwamun kang kui hol, ya jelas kang kui Gusti Allah. Apa cara yang nyelamatin ring tua kok? Apa salah nah dari hol ni kak? Saya baca neng hol je Yasin. Saya baca neng hol ni tahlil. Marsene ka mau polong orang yang beri ngakan. Kema, tu sana re kema. Ada ning zaman Kanjeng Nabi. Cak bentah ada zaman Kanjeng Nabi, masih ada zaman Kanjeng Nabi. Mun kapi-kapi ada zaman Kanjeng Nabi, kocak sesat kapi, kocak bid'ah kapi. Perkara tak cocok kak hol tak masalah. Tak datang kak hol silahkan. Tak seneng ke maulid monggo. Tak seneng Isra Mi'raj saya. Kor cek cat nyacat cek cam nyacam do orang saya seneng hol. Nyumpuli hol syirik. Pola nak perentu akidah selain Gusti Allah. Arwah nyembeli karena Gusti Allah. Saya nyembeli sapi je karena pangeran lah. Lillahi ta'ala. Kencerna bagi dari yang saya mati. Apa salah nah? Nyembeli sapi, nyembeli embi, kangkui orang mati. Minta dekat Gusti Allah. Kenceran dari teking saya sembeli saya kakan orang nikah. Benih buang ke tasik. Kita ke sape, berkata ruwa saya bid'ah. Apa rukatan apa nyaman? Kita ke sape, karak. Wah ini sudah tradisi. Tak sarok nerok tradisi nggak nikah. Harus sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan belum tentu baik. Yang baik perlu dibiasakan. Ngebo kita ke sape, ngebo kita ke mbi, kebo. Dok tasek. Arak terbang tola al-badru daram menjadi ke sape toleh baca tola al-badru. Nek kulis tak cocok wah. Adapun mun nyembeli sape, nyembeli embik kang kui hol, kang kui maulid. Kemas salah. Neng maulid ni baca sejarah Kanjeng Nabi. Neng hol ni baca surat Yasin, neng hol ni baca tahlil, baca doa, Allahumma ausil wa taqabbal wa balli. Apa nasi salah? Mai kocak elaknat bi Gusti Allah pola nyembeli hayawan tak karena Gusti Allah. King bolan takmil lorong arah aja sing ngocak ade aja. Cocol nyembeli mbi pas mbin bagi ke orang kada jeria. Insyaallah cep. Tak bakal komentar boleh. Pon. Nomor 2. Man utawi wong ata kang nekani sapa seman dadi
Mon orang tak cocok dek beden hol, silahkan. Tak cocok ke maulid, ngereng, tak paksa. Sambian ngeholen, tak wajib sambian ngeholen, tak wajib sambian ten. Silahkan sambian seneng ngehole, ngereng sambian tak cocok, toreh. Tak usah cat orang, malai bersatu umat Islam nika. Nomor 2 man utawi sapane wong ata kang lamun nekani sapa si iman syai'an ing suwi-suwi minal bahaimi saking pira-pira hewan rumangkang iku mal'unun ten laknat. Nomor 2 orang saya laknat bi Gusti Allah, orang saya nyakeh hayawan. Ngetelak banyak tak kuat pak, kan saya mau banyak loh. Jualan banyak loh kan dia tel. Wah burin mah keluar telur banyak. Ruk peluru kan burin bodoh orang tepat seneng ke banyak. Hutak lenyake banyak. Laknat orang kadar ya. Laknat. Beda saben ku lagi ini nih. Angak gus ya kok. Apa nangak? Burin aja mangak jangan bocah kerja burin aja. Aku tak kangku ke telur aja. Ontong kau tak ketamunya bapak tak ada ya. Bulan gula gini beda orang kanca gula ni kenyacel. Burin najam je. Laknat ni kebenaran mainan ni kemendatangi ban hukum pada biazina walaupun hayawan ba. Kadang-kadang orang mula stres, akal pikiran pun lah tak normal ba. Kibenya pun yang luar negeri ni kata tak polong bi manusia, kadang-kadang bi jeren ba. Reng bine ni kan seneng dia anu jeren jajal dah. Minta hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laknat bi Gusti Allah saya orang semua datang hayawan masih lembin tibi masih lah siapa na tibi coba nyecel ka burin sape laknat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Man ata syai'an minal bahaim, apapun hayawan mbikah sape ajem banyak bebek merak polanya sila merak terus tahu rasanya merak pola tahu gibes bi klaim benger wa laknat bi Gusti Allah nika. Nomor 3 mal'unun lan iku den laknat sapa man wong ako kang nglarakaken sapa siman walidayhi ing wong tuwa lorone. Nomor 3 orang se laknat bi Gusti Allah, orang se mapegel kering sepona, orang se mata kedek mata kerjat kering sepona, yakni orang se uquq, orang se bengal kering sepo dua. Ada taubat je Pak. Ada taubat. Sambian pebunyain tu sana. Perajain tu sana, pelebarin maksiat ta, keng mun ki urusan bi Gusti Allah, gampang sabora. Berempat cerita orang pemabuk, penjudi, penzina, pun sama sekali ada kebagusnya keng ning akhir umurane kae patobat bi Gusti Allah terus tobat terima. Padahal Kanjeng Nabi pun la ada bu atta ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang satu berdiri dosa seakan-akan orang ini ketandik dosa sama sekali kecuali sepancet dosa orang sebengal kering tua. Mula labang swarga nika pun tutup karena bengal kering tua, maka labang swarga selain bakal tutup bi Gusti Allah saya buka. Celaka orang mun ki nototen kering tuana keng ring tuana kele tak ngebe anak nika masuk ke swarga. Ada harapan boleh tipis harapan wis. Mun ki beda ring tua tapi ring tua kele tak ngebe keuleban panjenengan alebu ke swarga, maka sulit untuk anak kele bisa masuk ke labang swarga selain karena mun tak lebet labang situng ni ki benda kering tua. Saya laknat orang nomor 3 ki benda ka orang siakun sebengal kering sepoduan. Ustaz ring tua kula pun seteh dek ramah bilan kula mata kedek mata kerjat mangken bapak kula sobung embuk kula sobung tu aki mun ki selama odin bilan sampean dalam mata kedek mata kerjat mangken kente ender masa kira ring tua nika bunga seneng bangga di anak sampean
Mungkin sekira bilan ki odin mabingong gereng tua terus makin lah sete ya tenang makin siapa tak kerja boleh neng kubur nempon dede anan sambian dia sampai bengal gereng tua custom biantunya akhirat ada nikmat odi mulai laban bi anak je pak la ilaha illallah la ilaha illallah terpada selamat kapi gereng tua makin bola tak pateng reken ke nikah tak pateng reken ke pendidik na anak toroten terus lantor terus kesenangan sama sekali ada pendidikan dari ring tua dia masih kira anak hafal Quran anak di ilmu agama sekolah madrasah karo kecawaan mungkin mak tak serius dulu tak pati serius tak pati ongguan tak sekolah madrasah ya tak bingung tak baca Quran tak bingung mun tak ngakan bingung sompek mun tak gelem tedu ngamuk kamu tak baca Quran sobu si nomor senapa mungkin nomor telo nomor 4 ha mal'unun lan den laknat sapa man wong mal'unun utawi mal'unun iku den laknat sapa man wong jamaah kang ngumpulaken sapa si eman baina imra'atin ing dalem antarane wong wedok wa benatiha lan anak bojo lan anak wadone imra'ah. Si nomor 4 sira orang sing laknat orang sing ngabin embun bi ngabinanan walaupun apa katan bi embun sampean mun ngabin embun tau le ngabinanan otomatis pun tak batal wudune ke alat takbid selamanya. Sampean mun ngabin embun anak otomatis sampean ngabin anak embun otomatis neka matua seterus pun matua tak batal wudun sampean ngabin rante nanti anak sampean tibi andi anak orang laki tandi bini andi anak orang bini tandi laki andi anak rante anak rante gila bini anak si laki ane bini tretan pak reng laki lain reng bini lain nikah jinabiyah betal wudun tak neng pak gocengan ya kadu ya nih perlu oning sambian timun bedo orang ngakabin anak keben paham ya anak keben selaki ngeba anak sebini ngeba anak sebini ngeba anak bini selaki ngeba anak laki tak neng pakabin tak neng ngeba bolong nikah kecuali pakabin tedu duaan haram khalwah gocengan tak boleh bener tretan lenoro lacek cacan cacak derem ngerengseng jala pula kecuali anak mun sampean ngabin embun otomatis anak mahram ke sampean mun sampean ngabin anak otomatis embun mahram ke sampean tak betal wudu nah elak nat sera orang sama polong antara anak bimbun tak kena polong ki mau polong madu Gus tak apa mau polong madu sih madu ne polong yo gaya sokor kelar saya atau karena keng cek sampai papolong sebungkoh makruh karena dari rajin-rajin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW tak ada saya papolong pak ia mau nembi mana orang cek long papolong atau kar salah bola Kanjeng Nabi mau minyos ini kayak kocok keluar Siti Aisyah keluar Siti Khadijah keluar rajin-rajin Kanjeng Nabi ini kayak kocok iya mun norote saya tak gelem nyandingin Kanjeng Nabi man kaman ki pasti bangga merengi Gusti Kanjeng Nabi tapi tak pernah Kanjeng Nabi abereng reng dua ini tak pernah lah tahu saya sama gaya mau congok monongko rukun caw sada iyalah biasa bayi ya mula rukun artian rukun di mana beda madu rukun ini tak ada pak lamun beda ya rang karena takut rola akhirnya ngocak ngebay omongan sini benih saya tua dak sengode dak saya tua ngocan duin bon tak nyaman dan yu kok ngocak dia nu ketok bingo jan sampai santak melo lah jan ki persaingan ni pasti beda antara nasi sepo bi sengode nah tadi mun sampean mapolong
Saya laknat sera ngabin embun juga ngabin anak tak oleh nikah. Terus nomor kenapa? Lema. Hah? Man jama baina imra'atin wa banatiha mal'unun lan den laknat sapa man wong ghayyara kang ngowahi sapa siman hududal ardi ing pira-pira batesi tanah. Nomor 6 saya laknat orang saya serak ngangsrek tanah pagere rangsek boleh sampai lebor saya budi asal lagi nih ngepas antara bungkoh bi tanah di nore aja nje apa ker mecek pager ngangsrek boleh sakelan lah iya tas sakelan ndak bebon bener sakelan dia petong bumi laknat orang aneh kalau teh wajib beli je masalah mati lem Ka'bah cek karo mati lem masjid nge mati lem Ka'bah keng cuma lakon atau kang ngecoan tanah laknat bi Gusti Allah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala darma kula kalak tanah kula mun kalak dina lah setong ontong orang ngalak dina orang ki ontongan saya kalak sibat hebat orang ngalak dunyan orang kita tetap ontongan saya kalah tak kira ke bangkrut tak kira talkah tak kira ke melarat pak justru orang sing ngalak di orang banyak melarat tak tahu sadar tak sepetong toron kan orang gak ada jiri lebut lembun tanah roy yako mana ada kekur engko suara tak berneng engko kok mare kejadian dayeri ya bolan sampai setir word mulai tanah yako bidre tanah minta lebih lan rata Pak Odin saya yako medan tek maten saya yako kemarin gula tek dedi atau karan bireng sepo Pak kilai beki dak mah kalak lah mun temon ku ning akhirat seripis engko tak halal saumpama tanah saya kalah je tamenen sebutnya tak halal bener urusan ndak remar ya Pak mempertahankan hartanya kan juga wajib hukum tapi ketika bon todu sakarto karbi orang anu apa ke kibela pon lek yako kila tikal pokon kula tak ngalak din orang kula meleh keng pas ting la mate yako gugat no sora ta bedu tak to jiang kok lah engkau pokon meleh perkara kaken di sorat andi petok A petok B petok C petok apa segala petokan kala ben kabeh wis kok tak wet kala keng servis engkau tetap tak halal jadi ini benar-benar tangga hak pada andi hak ada tang PC andi hak kieu engkau dina cek saking ngebet membeli kang engkau PC na kala tanah tak apa cek de kala akap kala beri ya saat jual ya tak pentos sing ngerampas ya tak pentos waktu orang aneh kayak laknat orang sing ngrangsek tanah rela laknat di Gusti Allah umroh nge benare mon parlo mate lem Ka'bah reng aneh wallahi laknat di pangeran di Gusti Allah jauh dari surga tak kira ke surga tak kira Pak mon ki ngalak dinoreng saru betana srek tanah ada beda hadis tu mal'unun laknat man orang sera engki paneka ghayyara ngobe hududal ardi lebede betasa dari tisa lebede engang srek boleh tabe ngobe kelaban cara tolesan bisa anak angkat bisa tadi oleh warisan der mesti cak anak angkat bene anak tibi oleh warisan anak angkat oleh ngalak bisa tadi atas nama orang jia tak ngobrol tanah ngobrol tolesan ya pada boy tanah na pancet yobe tolesannya yobe ya pada je nyaman ghayyaro kiye jiang ngobrol kiye nyaman saya ngobrol ya laknat orang saya sogo juga nih laknat pada laknat tadi dengan Allah Subhanahu wa taala berat kok kuis ini akhirat aja Pak berat kurang lebih kejadian neka 3 tahun 4 tahun saya kepongkor gula ngobeng ini kah timbul lama teh egu ke entar ke jompo anu apa benda na ben ketamuan benda kok todus
Anu apa benda engkau? Mesti ni bentak mata mereka engkau tak ngarampas engkau meleh. Bejen ben mak itu dah saya orang ki odi. Tinggal mate baru aku kat wis kalah lah, kalah. Engok congok mangken. Haja gendruwo ring apa? Kita mati lah titik kok nako. Nih serajaan gula. Pas dia remah pas ben ngerampas tanah, ota besabe, beki ke anan, bi anan kakan, bi anan boleh kakan, bi anan boleh kakan. Aduh, saya tadi berempat anak je kira-kira. Pakan bareng nih benih. Bahaya nih kak. Ya, sampai ngal-bengal ngalaan dinoreng. Orang masuk neraka ni gila benih kunci makar ngalah tanah sekelan dukelan, pak. Karo ngalah apa? Ngalah. Napa cuci neng pagar ke itu satun kiki? Bisa nyebab bagi masuk neraka. Ngalak nikah cuma ngalak neng pagar orang ke cuci. Budah hisapan nah. Apa boleh ngalak hektaran? Ngalak hektaran. Mal'un, laknat ini Gusti Allah. Saya terakhir. Mal'unun. Manidda'a ila ghairi mawa mal'unun lan ikutin laknat sapa man wong. Idda'a kang ngaku-ngaku sapa man ila ghairi mawalihi maring liyane pira-pira waline si man. Mal'unun lan den laknat man utawi wong idda'a mal'unun lan ikutin laknat man utawi wong idda'a kang lamun ngaku sapa man ila ghairi mawalihi maring liyane pira-pira waline siman. Nomor terakhir nomor beto saya laknat ki beneka orang sing ngaku anan orang. Kula mung huwa Muhibbullah bin Khalil. Pas ngaku kula anan ya Jasim dia. Laknat dia. Karo tadi supir ngaku anan. Mal'unun manidda'a ila ghairi mawalihi. Laknat orang mun ngaku selain belina. Anan reng biasa, kalak kiai. Yo lokon ning bi orang, jele ya lak kiai. Huta pas lang ngaku binti Kiai fulan bin fulan. Padahal bapan ki beda, tak yakon deh, Pak. Laknat orang kada je. Makin pun mulai osom. Maaf kalau non sebu. Sing aku Habib turun Kanjeng Nabi ya. Iya Nabi Adam. Maria Sayyid, wis tak usah aku ngaku. Lamun pacet bededere teking dari Kanjeng Nabi saya mengalir neng deren orang jira. Tak kira tak bolong aku neng akhirat. Tak usah pajong nasab, tak usah beri neng tembok, tak usah lah apa. Mesra di fitnah. Mun pacet sambian keturunan Kanjeng Nabi, bededere teking Kanjeng Nabi, tak kira tak bolong aku neng akhirat. Tanpa ngaku pun sampai nesarek aku bi Kanjeng Nabi. Waduh, mau coba dia, anur ya, bani apa wah, coba dia punyaan bani nih, bani aja saya nyanyi, moro tembus dok Sayyidina Ali, cuma ciknya mana tembus ke Sayyidina Ali, dia berdiri di macaan gula, ya mau pacet ongguan tak apa-apa, mau pacet ongguan tak masalah, keng saya kebeteraki orang kau ngaku. Lalai kau ngaku ni kesek laknat ini Gusti Allah. Kula tak ngocak orang kau ngaku. Enten beda pacet si asli. Keng beda kiye saya kau ngaku. Kula tak ngocak orang si asli. Ngocak saya kau ngaku rela. Mon kula tak bengal pak. Mas siapa orang nyanyi kelero ke kula ko. Tore beb, kula benih habib ngocak sini kan beb, ana beb nah. Sampean mulaan bola beb. Dah iya tak percaya. Jengguang kok semua ngarap ya pacet. Jangan kamatura gula. Panjenengan pasera Al-Faqir Muhibbullah. Putra pun pasera Khalil bin Abdullah bin Umar. Ki beda family sarang nyebut nyamana pujuk neka. Kati yang ki waduh Habib asli sampean neka. Habib asli waduh kok la kembung ngedok engko. Ya masing kok saumpama gula au be dadi Habib umpama keng tak kira Pak. Mosok sampai ngono ke Habib ke kula ta. Kan tak kira.
Ya tetap Gus Muhib tak kira, Gus Habib Muhib tak kira. Oh tapi Habib Gus Muhib tak kira. Kan engke. Tak merubah orang kan apa? Can gula tapi. Mungkin orang neka beda hubungan famili, beda titisan darah daging dari Kanjeng Nabi. Pasti ketemu, tak usah aku ngaku. Tak usah aku ngaku. Nah orang yang ngaku dek lain berlin, ya ni lain orang tua ni saya ngaku. Kalau anak angkat ngaku, kalau ruah ngaku, banyak pak, banyak. Padahal anak angkat, keng bapan tibi, auba bene Ahmad bin Muhammad auba karena kalau Abdullah Ahmad bin Abdullah bene Ahmad bin Muhammad. Padahal bapan tibi bapak Muhammadnya mana? Bapak tibi je beda, keng tak yakon ni, are laknat bi Gusti Allah. Petong golongan ni kata hati. Sepertama orang senyam beli tak karena Gusti Allah kebiasa sajen, kebiasa tumbal buang ke tasik, laknat hati. Nomor dua, man ata syai'an minal bahaim, orang se nganceng hayawan. Hayawan apa boy? Laknat bi Gusti Allah. Kambin binera. Tandi bini nyanyi ajemu. Wallah na terlalu kebanyak. Mun tandi bini apa sah maleta arah-arah. Nomor telu, mal'unun man aqqa walideh, orang sebengal kering tuane laknat di Gusti Allah. Tak kira sapa ora Pak. Labang swarga benyan belut tutup kapi kang orang sebengal kering sepona. Nomor 5, orang semapolong antara nak embun bi anak binen. Ngabin embun bi ngabin anan. Ngabin anan bi ngabin embun. Wah. Dalam mengabin anan keng selingkuh bi embun. Haja lempel haja dia. Ternyata mertuaku lebih cantik dari istriku. Dia judul lah. Laknat dia. Akhirnya mayit aculan TV. Judul lah mayat selingkuh dengan mertua. Iya. Ning Indosiar je lah. Tadi sampean mun ngabin embun, tak boleh ngabin anan. Ala takbit selamanya. Mun sampean ngabin anan, tak boleh ngabin embun. Ala takbit selamanya. Karena nasab ni kejukan karena sabab. Contoh, sampean ngabinin sampean adik tretan. Binin sampean adik tretan. Berarti di epar bini sampean. Selama sampean apolong di tretan, tak boleh ngabin tretan. Arama tak boleh bersebab. Kecuali sampean peketan bi alin, nyacel iyu nah tak apa-apa. Keng mana papolong tak boleh. Akhirnya sebungkau apa? Tadi bungkau abi, dia dia akhirnya. Haja ratinan iyu nah. Haja ratinan alin. Numpak motor. Sebine berdaya iyu nah berde-budi. Atrak berde tolesan. Ayuan Mbak Yuni. Cedetan aten iya bener masuk. Beda orang apa pegetan gara-gara seneken ya Pak. Pegetan gara-gara kelero aja. Embun ngangkui saro ngabinin nah. Dengan kemantan anyar aku jodoh edapor tepak nguring tepak ngulek napa nguring. Le sarunga anak bini yang kui pembunuh ko perkes dari budi mato Arya senyaman malam ego ku tak tepak ka embun terus setilan to dus sampai pegeten bede can gula lelen jelen apesa. Jadi orang yang bolong antara anak bini nah anak bi embun nega mal'un. Senomor 5 ingki penika selaknat orang sebengubah tanah betes. Patok ni kepon lebeda pon neng napa neng tisan ni kenyamana. Apa orangnya mana? Kerawang. Neng kerawangnya jelas lah. Berapa meter lanjengnya, berapa meter lebar, lebeda yo yang sek. Mal'un laknat ni ka. Saya terakhir orang saya ngaku manidda'a ila ghairi mawali. Orang saya ngaku beli yakni bening ngaku waliullah artinya ngaku abapaan orang sebenih bapan. Abapaan benih orang benih bapan. Beda orang anak angkat. Orang Kalimantan salah.
Kalah bi orang nikah. Tandi anak, ngalak dari panti. Ngalak dari tempat asuhan anak saya terlantar. Ratin orang apa? Nakalan mapan ratin. King tak lemah laki. Pas gula tanya, tak lebat gula tanya. Aja kita alak kita aja sya kanjana lagi. Me alak, sya ringa kepolong ti bibi bapak angkat aku yo tahu mon deh. Jadi iki napa nyaman ngesteteh cek sampai ko ngaku anasap ka orang sebenarnya siapa ngaku bapak mun bene bapaan. Eka petong orang ini keselak nanti ning Allah Subhanahu wa taala sada bu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termuka dadi ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Wa ahmadu mal'unun man sabba abahu wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.